labantu bamphethe. Umbuzo wami ngokuzayo ukuthi I wonder umgodi ka-Elisha wayengavalwa ngabantu. Why abantu mabengcwatshwa amathuna abayavala? Kodwa why u-Elisha ithuna lakhe langasali lavalwa na? Seyivala lento nje. Uma beza becula ingoma yomncwabo uculwane eThekwini angazi ngicula yiphi eThekwini emncwabo esithwini eJobi bathi thuso manje angazi ngicula. Uma beza la basiphethe isidubu, uma basasiphethe isidubu bavela ama-Moabites mabathi bayabheka emuva babona ama-Moabites bathathe isidubu basilahle. Uma siwa timing mabasilahleka isidumbu basilahleka emgodini ka-Elisha. Masifika emgodini ka-Elisha sithinta amathambo ka-Elisha avuka umuntu amajabuya avuke athi makavuka aphume emgodini makaphuma emgedini umemeza labaya nayi impilo yakho uyayibona. Bayakuthatha bathi bayokungcwaba ungavumi imingcwabo e-professional ngoba uzongcwatshwa kwempela kuze kubekwe nelitshe ukuthi wazalwa wafa. So sometimes appreciate it as rough ezikuphontela ngale zikuphontele ngale ngoba sizokulahleka endaweni right. So isabe imingcwabo e-professional funa imingcwabo e-chaotic because this was a chaotic funeral. Uma bemlahlele emgodini indoda yavuka yathi mayivuka bacabanga ukuthi bayingcwabile iyabamemeza ithi hayibo bayabaleka. Kukho abantu abazabaleka ubamemeza ukuthi hayibo nami uJehova usengizwile. Ngoba angithi bebathi sebaqedile ngawo kodwa uNkulunkulu wakuvusa. Manje sebayamangala ukuthi hayibo lo muntu uphila kanjani. So bavisele ekutheni ukuthi hayi angisho lutho bazalwane. Ngiyazi ukuthi benithi niyangcwaba bengithi niyanibingelela ngimtshele nje ukuthi ngi-right. Yebo ngisho nje ngi-right bazalwane ngisho lutho nikhathazeke. Angisho ukuthi nibe ningcwabelane angisho hayi angisoli lutho ngithi ngi-right. Ngiyazi ukuthi beningangifuni kodwa ngizobika ukuthi ngi-right. Ngiyazi ukuthi niyangizonda ningithandi ningifisela ukuthi ngife kodwa ngizobika ukuthi ngi-right.